Bismillahirrahmanirrahim. Mehurban ham muhabbat iyasi bo'lgan Allah ismi bilan ihtibarıgızga Büyük İslam taqdimatına bağışlangan dini ve medeni programımızın bugünkü çağrılışını takdim etimiz. Süykli Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah sangat sahibi bulgan müminlerini süyer deyip buyurgan hadis şerifine dayanıp bugün biz sizge Abdullah Tokay ismindeki Tatar Devlet Filarmoniyasının İlhamiyat Kulübü'nün Tatar profesyonel sahnasının cevherleri bilen görüştürecek biz. Aziz kardeşler, karşınızda Abdullah Tokay ismindeki Tatar Devlet Filarmoniyasının jarşısı Mulla Nur oğlu Gazinur Farukşin. Hoş geldiniz bizning studiyamızga, hürmetli Gazinur Farukşin gali janablari. Ayy, tarix tüpkillerinden kelabit sizning jar. Mana eng birinchi uchrashuv jar bilan, kishi bilan, shaxs bilan ol hech unutilmay. Mana senga qaytdim, aziz tugan jerim degan jiring bilan siz millet bakşasına gelip kirdiniz. Mana bilasizmi? Kishilar arasında şunday söz eshitganim var sizning haqda. Ay bu Gazinur bulbul uyasında yoklagan mikan, alla tiline sandugash qo'ngan mikan deganlarini eshitganim var. Ayy, Gazinur To'g'ankay, loyiqli ömür etdiniz. Milletning san'atına bağışlangan bir güçlü ruhlu bir takdir siz o'zingiz. Gazinur efendi, albatta sizning kubek muxtabar shaxslar bilan uchrashuv bek yosh turi kelmay. Bugun bir siylashigali, gurlashigali, millat bilan televizor qarovchilar bilan bag'dalarda qo'yishigali. Gazinur efendi, o'zingiz haqida, ijod jemishlarigizning yetishuvlari haqida taqdir ham siz baxtlimi o'l deb so'rashida kela. Rahmetigiz. Men Muhammed Hazret ol jır turuna kelsek endi tuğandan birimin. Qaysı jırını birinchi jırlaganını bilmeyim. Çünkü bizning Ankeyde sangat yağından sangatga berilgan kişileri ol yaqtan. Atkey büyükni kişili tavuşlu jırçıydı. Brigadir bulup işlese de Ankey Ali Talyanda da yaxşığına oynuyor. Alar belki şulardan da kelgendir. Benim abi zor muzikant, okutuvchi. Demek eyteler bit, sandugash uyasında sayrarga irenedip. Sizde şolay demek. Şolay da bulgandır. Ondan soň beni bizim alay jırçı bolurmun dep uylagan kişi tügel, men şoför bulup işlermin dep uylagan kişi endi. İşledim de. Şoför bulup başladım. Şoförlük tragazas farşik bulup hem tagın şoför bulup bitirdim de ondan soň hazır tagın filarmoniyada mına şolay. Özümning yaşlıklarını endi. Hazır mına tagın konsertlar bilan yürüyüz. Büyük köp yürüge turu keldi konsertlar bilan da. Büyük köp işlerge turu keldi. Radiolarda büyük köp yazılırga turu keldi. Büyük köp jırlar halıktın laytırgan boldu. Mına siz aytkan, sena qaytdım aziz tuğan jerim köpek jırlar. Arembur Şilabi, anda ay garmon. Narsagina Savbullashu, Kirkeli tavları büyük köp jırlar popüler buldular. Bütün jırda popüler buldu dep ayta almayım. Radioda Hutsabit degen elek var idi. Uyuşma şunday senin jırыңны çırıp kaldıra turgan öz ömrümde bütün sözün, jırçının, kompozitorunun tekşireler endi al. Öz ömrümde bir jır kaldı benim anda. Ati turunda yazılgan İlgiz Zakirov'ның bir jırı kaldı. Şol çaqlaybat yazılgan edi, hazırda ol radioga kirgen yok. Şol gana ol Hutsabit'ten. Hatta anda İlham abilerini tekşireler, Haydar abilerini ol fondga kalmıyor. Tekşireler de çıkıp kala bir tapkır bereler de oldur. Dağın kiri yazdırsan gara endi. Şunday köp случайлар. Sizning kibik sangat işin bit ol sizning kibik Muhammed Hazret birilerge kerek. Sangatni yaratır için kişini de yaratırga gerek. Şolay bit.
Менә сезнең нәселгә ошаган безнең нәселдә Фарухшиннар нәселе. Менә кешелекле шундый нәсел безнең. Кешене дә яратырга кирәк. Кеше яраткан кеше сәнгатьне ярата ул, бирелә ул аңа. Кешене сөяргә кирәк беренчедә. Каршыгызда Татарстанның халык артисты Газинур Фарухшин. Үзегезгә мәгълүм, һәр шәхеснең була үз гәүһәре, була үз җәүһәре. Газинур Фарухшинның да гәүһәре, ул халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе итү. Газинур Фарухшинның җәүһәре ул җыр. Җыр безнең йөрәкләрдә. Газинур әфәнде, әйтегез әле, бүген татар персонал сәхнәсенең җыр сәнгате нинди халәттә? Сез аңарга нинди мактаулар, нинди тәнкыйтьләр белән карыйсыз? Дөрес, татар һәм башкорт җырчылар да күп. Сәнгать учсызрак җырчылар аркасында бик нык аска таба. Ул учсызрак җырчылар бүген иртәгә дә берсе көнгә бәлкем булмый да менә шундыйрак. Шуның аркасында халыкның белем дәрәҗәсе дә төшә, сәнгатькә булган дәрәҗәдә бәләкәйләнә. Менә мин нәрсәгә әйтер идем, татар белән башкорт халкы дус булып, берсенә берсе сәнгатьне күрсәтеп, берсеннән берсе үрнәк алып, матур якларны. Уфа, Казан дуслыгы менә шулай булсын иде дигән минем бүтән уем. Башкортта безнең кеше, татарда безнең кеше шулай бит. Шулай, тугры фикер. Нәрсәгә берсеннән берсе яхшы якларны алып, башкортта ул югары җырлаучылар бик күп. Уфада инде. Татармы ул, башкортмы, теге русча әйткәндә не имеет значения. Бик күп талант ияләре. Менә берсеннән берсе алып, менә ул шулайрак, бу татарның тегесе көчлерәк, башкортның татар булса да башкорт диләр бит монда Уфада булгач. Башкортның менә монысы шулай җырлый. Менә бер-берсе белән дуслашып, күтәреп алырга кирәк сәнгатьне. Димәк, милләтләргә хас бер шундый сыйфат булырга тиеш. Сез әйтүчә, милләтләр бер-берсеннән мәдәниятне, сәнгатьне, фәнне өйрәнергә тиешләр. Әгәр дә алар бу өйрәнү кабилиятен югалтсалар, димәк, алар да тормыш сәхнәсеннән төшеп калулар мөмкин. Шулай дип аңлатасыз. Очсыз әйбердән үрнәк алырга ярамый. Очсыз әйбер бүгенге генә әйбер. Менә очсыз әйбер, мәсәлән, очсыз туфли киясең әйме. Аның гомере озын түгел. Җыр сәнгате дә шундый әйбер. Хөрмәтле Мулла Нур углы Газинур Фарухшин җәнаплары. Бүген безне караучыларга үзегезнең иҗат җәүһәрләрегездән ниләрне тәкъдим итәрсез икән? Сезнең җырларыгызны бүген тыңлап, халкыбыз тагы да бер кат шәрәфләнсен иде дип дугалар кылмактабыз. Дөрестән дә, Мөхәммәд хәзрәт, нәрсәгә, минем җырлар бик күп, матур җырлар да бик күп, әле яңалары да. Иң яратып җырлый торган җырым минем кичкенәдән миннән Таһир абый Якуповтан өйрәнгән җыр бу. Оренбур Чиләбе дигән җыр. Ни өчен аны җырларга? Чөнки Оренбурда башкорт татар, Чиләбедә башкорт татар. Һәм бу җыр нәрсә белән башлана? Уфа тараклары белән чәчемне тарыйм әле дип башлана. Шуның белән бу җырны яратам да матур. Şaşımını tarimalı Orhenbur Çilәбе Çilәгендә җиләге Кемне сагынып дибә икән аның ярсу йөрәге Кемне сагынып дибә икән аның ярсу йөрәге Бер әйләнеп бер тулганып туйганчы карыйм әле Бер әйләнеп бер
Kançı qarimalı Arin bor şilagı Şilagında cilagı Kimni sağınıp dibeyken onun yarsu yürragi Kimni sağınıp dibeyken onun yarsu yürragi Arin burşalları yumuşak kızlar yabunsın hali Arin burşalları yumuşak kızlar yabunsın hali Arin bor şilagı şilagında cilagı Kimni sağınıp dibeyken onun yarsu yürragi Kimni sağınıp dibeyken onun yarsu yürragi Duslar sağınsın hali Der ışkırıp şarlı hali Kızlar sağınsın hali Arin bor şilagı Şilagında cilagı Kimni sağınıp dibeyken onun yarsu yürragi Kimni sağınıp dibeyken onun yarsu yürragi Bağırga ötetirgan yüreklerimizni para itken jırlardır bu. Rahmet özünüzge, biz sizge icadi oңuşlar, janınızga, yüreğinizge can tınışlığı, tanınızga selametlik, zirek zihin, kamil iman bilen gamır kişilerinizni takdir eylesin deyip dağalar kılmaktamın. Rahmat Muhammed Hazret sizin hürmetiniz için kelgen sayın bizni şakırıp o'zingizning şeyden qoldirganingiz yo'q. Rahmat sizga. Salomat bo'ling'iz. Eskirtilerini sayık duman çılgan Dağlar şumgan sağış işine Enkey bugün yıktır uygaşımdan Tuturup yakandam işine Kandan işine Terezeme kakkan cılaciller İndi kitken yırak yenilikке Poşkaranıp mini şaryadında Ekrinigine vatlar su işe Poşkaranıp mini şaryadında Ekrinigine vatlar su işe Yüzler bulup Ular tuva düşkan Kürküm türküm Kuşlar kuşuna Enkey
Eygenen iger uygaşımgan Süyalganda jılım işine Enkey bugün niktir uygaşımgan Süyalganda jılım işine Süyalganda jılım işine Süyalganda jılım işine Enkey bugün niktir uygaşımgan Bismillahirrahmanirrahim. Dünya Kur'an Kerim okuy. Ayt, şunысы haktır ki, bendeler bilen barlık jinler birge jyılışıp, birsine birsi yardam itişseler de, Kur'an'a oxşaş başka kitap maydanga kitire alacak tügül, degen. Dünya Kur'ansız yaşayılmaz. Çünkü Kur'an'ın inewin bu cihan 5 milyard yıllar şamasında küttü. Allah'ın Hira tağında Cebrail aleyhisselam yardımı bilen Peygamberimizge İkra bismi rabbika ellezî halaka oku ayatı bilen indirile başlagan Kur'an'ı hazırki vakitte milyardlarca kişiler okuy başladı. Göklerde hem yerlerde bulgan barısı da Allah'ını zikir edeler. Dünyada Kur'an okulgaş, karanlık taraldı, cansızlar tirildi, yıldızlar nurlandı. Ol günden başlap bu günge kadar dünya tanda almışa anı tınlağınlarga Kur'an'ı okuy. Her zaman yeryüzünün bar taraflarında da milyonlarca kişiler Kur'an'ın sözleri bilen Allah'a şükür ede. Dünyanın bar yağında da Müslümanlar Kur'an'ı en keminde 10 tapkır başından ahırınaşa okup çıgalar. Şoluk vakitte dünya atmosferası Kur'an'ın milyardlarca baskısın tabiatının yüzünde yasıy. Hiç arımışa 100 yıllar devamında üzlüksüz Kur'an okuşusu bardır bu dünyanın. Anı tınlağan yıldızlar yılmaya, güller nazlana, galem ona simfoniya bulup üze koşula. Toktavsız eylenişte bulgan dünyamızın Kur'an okuşuların galem üze tınlay, hayran tamaşa edip. Kur'an'ın Allah tarafından indirilgenine ışanmaganlar, özleri bir kitap yazsınlar da, onu dünyaya okutsunlar, hem galemlerge tınlatsınlar. Ya ise kitapların ölüm tuşağındaki bir şiirli kişiye okutsunlar da, ona tınlatsınlar. Ya ise onu ahirette buluşularga bağışlasınlar. Kabirlerini hem kabirden ayırması bulmagan dünyalarını onun bilen nurlandırsınlar. Ya ise bu kitap bilen tirilerinin kalp hem ruhlarına turmuş birsinler. Mağanasın bilgen hem bilmegen her kişiye, her tın alışında onun bilen huzur hem rahat birsinler. Ya ise onun bilen evliyalar yetiştirsinler. Onun bilen padişahlarga hem kullarga, galimlerge hem nadanlarga birge ders birsinler. Onun bilen halklarını terbiye etsinler. Onun bilen yeryüzüne gadillik taratsınlar. Onun bilen şirlilerge şifa birsinler. Onun bilen kişilerge hem jinlerge dürüst yolunu көрсетsinler. Onun bilen 100 yıllar devamında
кыйтгаларга сылтанлык итсеннәр. Аның белән иң усал халыкларның начар гадәтләрен тиз арада ташлатсыннар. Аның белән иң кыргый милләтләрне мәдәнияткә ирештерсеннәр. Аның белән галәмнең китабын укытсыннар. Аның белән кояшны, айларны, тауларны, диңгезләрне, кышларны, чәчәкләрне сөйләштерсеннәр. Аның белән дөнья һәм ахиратны бер китапның битләре кебек әйләндереп укытсыннар. Ул китап турында меңнәрчә җилд китап язсыннар һәм аның һәр хәрфеннән бер кыйммәт чыгарсыннар. Аннан соң куллары белән язган китапны китереп 100 миллионнарча кешеләргә яттатсыннар. Миллиардларча кешеләргә гасырлар буена кабат-кабат кытсыннар. Һәм бер хәрфен дә үзгәртмичә аны 100 елларча сакласыннар. Галәмнәр әфәндесенең ничек мөгъҗиза күрсәткәнен 14 гасырдан соң күзләре белән күрергә теләгәннәр, я дөньяны Коръән укыганда тыңласыннар, я мөселман намаз укыганда тамаша итсеннәр. Я булмаса 14 гасыр Коръәннең дәүрләргә укыган фәрманын тыңлатсыннар. Әгәр кулыбыз Мөхәммәдкә индергән Коръәндә бер шигегез бар икән, әйдә, аңа охшаган бер генә сүрә әйтеп карагыз. Аллаһтан башка бөтен булган ярдәмчеләрегезне чакырыгыз, әгәр әйткәнегез дөрес дисәгез. Бакара сүрәсе 23-нче аят.